Chief Minister and Biren Chair Laudunangasi, CM Secretariat Cabinet Mifam Pangtokuna, Tongan Bahiram Kiada Kana Naina Kibagaloina, Warep Kiasu Laukray, Ngase Yupung Tara Tarakpa Matamdagi Chatakiba Cabinet Mifam Maduna, Langakna Lautokiba Numit Chamanigi Manunda Pangtoka the Batabak Thoram Singh Yauna, Atay Atopa Hiram Singh Kanaki, Housing Faugi in a Tom Tivina Fangba Paugi Matung in the day, Cabinet Mifam Maduna, Inner Line Permit K, Cut off year, Lising Amagachamapan Humpuma Toida Oina Basu, Warep Laukray Heidi. Makhatana Churachandpur Medical College Mapung Fana Chalaiba Ngamnaba Tongan post Chamagasumna Humloba Janimski ENT Assistant Professor Ani Lona Basu Ngasigi Cabinet Mifamna Ayaba Pikre Mifam Maduna Kumja Lisinganiga Nimpuma Toy Faubugi Manungda Imphal City Semgat Sagat Nabagidamag GIS Imphal Master Plan Paikat Nabasu Lebna Kray Maduda Natana Kumja Lising Aniga Nimfutaret Faubada Paikat Kadabatabak Thoram Singh Yawa Vision Document Suputoktuna Khanaraba matung ayaba piki loinana IMC gi pangthoktana leiriba mikhal asisu chahi asigi September tha faubugi manungda pangthokna balepna khrai